at your age by the way mundu akuhenania niki riu ambiririe inegene niki uranegena na atiriri tajira atiriri mucemanio riku ni mucemanio riku rega tu mucemanio Mombasa ni kwa mucemanio ri mucemanio Mombasa tareke ngwite andu ngiconoka kinjira hau tareke ngwite kamogare ngathi ro kamurenga hau komurenga Muraguria ati ukambiriria gukana ne the following day no raugite guthi thiko ithatu urabukite mukawa 2 nights 3 days 2 nights tondu renda gwika atia Mombasa ndwagithie na mundu cio agithie gukora kuria yakiuga tondu ni akuhuria riu renda gwika atia wecirie kana gucoka uragiciria kiukire Djibouti iri atia ugigiciria ucoke atia kama kamenuka kaoni kabaya ningicoka safi ni mitambo-ini ya Kameme Kauka mwingi ningetwo Man Simon nina ningetwo kata tukihomoka arũbono arũrwĩtagwo maheni tithire ngamũragia kaĩ Djibouti nayo ri yathamire Mombasa tondu murione na ndatigire ndi wanjira wathie Djibouti watumwo ki job yes acoka ndaigua andu mayananagia muno andu mayananagia muno waikaria mundu thi ugamwira riu weekend ino iroka I'll not be around. I won't be around ndiratumwo ndatumiro munene wakwa ranjiri ni nguthie kumurugamirira ndirathie kumurugamirira kuria gwitagwo kiria Djibouti yes ikuo ndirathie kwina coffee fair iku na ndirathie wiki ngima yes okoya muthoni mwaiguruka maini Mombasa no kamwira kindu kia mbere thimu ndikone hutetie thimu handu ati ni service muhuraga kana ati bizora hura mugaikuruka Mombasa riu na gukwa mutino ri wi Mombasa ro iyo ri hakagia mundu weka atia wakuona wakumenya yes ana kujua ona no akugeithia na ukugeithia kata kwerwa atia gutire na huru kayona wi guku ndabira guka kidogo no njukite kiwira kidogo thiko igire ithatu guo njoke mande yako ya thimu akaurira riatha ezaci ona mundu twinaka guku no muthe ni mundu twinaka guku ni muthe niwe twinake we wahaira muthuri ungi kana uria wakwate ucio waku niwe twinake ona in fact twakorwo twatigana nake wero ni he mundu wakwira mauma nake kana niwe wamuona kai atiriri mundu ngigeithĩtie nginya na guoko ri no kinjũria uhoro wake wewe urauga wi kwi Djibouti kana wi Mombasa kana kwirite Djibouti mutha nie ona nguire ndiramubange ndagitigereire ndathie na twahagana atia thie wira Djibouti Djibouti Mombasa riu Djibouti we tiga komaka Djibouti Mombasa na sorry muno kone ndaiti sorry diko siragia ngo niko kwana akogo ni gwage kwirite ri sorry muno agere Djibouti nani na mwahe wakwa na nikaidikiragia ndeto ati aragwirite ku aranjirite athi atumwo wira Djibouti ni kuari athi akarugamirira ni kuari riu ni kuari ni kuo twacemania Djibouti the next agakurira thimu akuria mnaendelea jina job akikoni aria atumia aria makiri ugi wega edi akwamba akikuria mnaendelea ni urakinyire komwa ni ndirakinyira ona ni ngugwita ndi turatonya mucemanio yake ndonya mucemanio kwaririe uguthira maybe after how long no reke tuge kindu ta 2 hours sa ni gugeterera thimu kwaria nawe tukwaria Djibouti Mombasa tumia utire mutumia ungikuria atia ngaki ni thimu yabe hello atiriri ndera gukuria atiriri ithe wa Kimu ndera gukuria atiriri by the way at your age by the way mundu akuhenania niki riu ambiririe inegene niki uranegena na atiriri tajira atiriri mucemanio riku ni mucemanio riku rega tu mucemanio Mombasa ni kwa mucemanio ri Mombasa tareke ngwite andu ngiconoka kinjira hau tareke ngwite kamogare ngathi ro kamurenga hau komurenga
Mura guria ati ai. Ukambereria gukana ne the following day no raugite guthi thiko ithatu. Urabukite mukawa 2 nights 3 days 2 nights. Tondu renda gwika atia? Mombasa ndwagithie na mundu ucio agithie gukora kuria. Yakiuga tondu ni akuhuria riu renda gwika atia? Wecirie kana gucoka. Uragiciria kiukire Djibouti. Iri atia? Ugigiciria ucoke atia? Kama kamenuka kaoni kabaya. Ningicoka. Katambe. Tondu bara ria gukora ya muthenya umwe either way ti kwega. We riu ni umenyeri communication yaku hau nake ni muoranwo. Ndugetikire gucokia message ndukoe thimu ria gweterere. Wenda gukora athiite ri yathie tondu riu ona wacoka the following day ri uti undu munene ungika wi Djibouti. Yes. No thiete kurugamirira munene waku. Exactly. Ndungicoka ona wi muone ka nduri muone ona kono we wa gukora. Yes. Atuike ati haruka Mombasa akuona waguo kumwira we ni urahitia we oko we Mombasa ni ndi Djibouti ni muragia nake mukiranite hau ukamwira ni umenyeri ndi Djibouti. Ni umenye ni. Yes. Ni ndiko ndi Djibouti. Na uko maheni tike tithire maheni tithire. Safi basi mitambo ine Isio Kimi kaire tukaka but you adage. Yes, I love you but you are adage. And even the guy is fearing the parents. Yes. Na ona rake no ni tukwendana no Isio Kimi twendane na uko gucinia manju akamwiro kinyetie miaka maundu ma tumeke atia tumareke maumire in public but for now let it be chini ya maji. Ronira uparanya. Yes. Mary Biketi. Yes. Akoira gadi dage kwera ngakora waimana huko guturia twatigana nawe haha. Saturday uko ya security. Yes. Kwa security Saturday. Tore kino ori chamania na nduku makuria ati ngohurwo bica nao. Ni. Yes. Bacoke moke mbekira. Social media ni. Garia gathuri gakirite uguo. Kume ni horo wetereire horo ngijire. Onjoria ai muthuri hau na warathiria atia. Oya gwitigire andu. Tondu by the way gwira oporo nyake aria. Na rauga there isn't much. Yes. There. Oparanya is a polygamous man. Yes. Wanyita. Na there isn't much. They are just partners. Yes. And we by then nitwagire ndumetagwo prayer partners. Na no turi age metagwo business partners. Yes. Tugete wo riu racio. Na friends with benefits. Riu no amenya riu cio. Anyway, he's a sad man. Yes. Yeah, he's not happy. Todo abisa icio they leaked. Alarigiro siratire what was the big deal? Yeah. Yes. And the lady is beautiful. Yeah, very. Yeah. Yes. Oh, he has taste. That man. Only that the diggers of people's past. Aragitinda kiregerio niki. Onadie. The diggers of people's past. Neo thina caption ile irekirwo bisaidi. The past ucio ni present. Ukira mange kari. Nimambura he bisaidi na mare hete mundu gwitore. Etagwo atia? Ureko. Uyu ruithagia nyamu cia githaka. Etagwo atia mundu ucio ruithagia ndegwa. Uria. Karware. Wewe ndo nete Karware huritwo na atumia ake atatu. Onote kwenda kuingira ate kuingira into people's business. Tukwenda gucomment no ndu kuona ate andu cio matigitwo na riera riega. Acha. Especially ndu bica ni kwira maundu maingi muno. In fact kwira gwa picture speaks 1,000 words. Yes. Bica tu uguo tu. Kumirora. No ni ukuona Oparanya na kahiga kau gake mesawa. Nigako ine. Ona nigakenu.
Ithero kuona. Lole gana kwera atiriri. Lora buge wa joroge de mamu urite bisa. Thima kauga koge kahiga komu. Ucio ndake ti maundu mako makia mwana mau. Asa makagia ni migondeka mau makayo migunda ri. Tia te mwa mura bisa na. Te mwa mura bisa. Sala tidaragira. Opara njora no oraria kari wararia ndiki. In fact some of these things you don't need even to say comment. Yes. Don't even need to say a thing. Ni he situation ndio ngikigora kana ringi place one andu and I won't say a thing. Yes. Ukona mundu akuria tondu bloggers no maingihiro kamera no comment. No comment. Yes. No comment. Yes. Tina ukiaria ti ukiaria we no imwe party na muthemba uriku na no imukinyanagia ku. Yes. Gitiguo. Tondu mundu hekere kimururumagia no menyereke ngwire wega wa mundu endaga savi nyingi muthuri. Asa mundu endaga savi nyingi ndukanagiria twisi ati nyina ngare no ena savi ciothe. Asa tiwe ciaku cia kibiacara no kohe uria kururumagia nyamwe gakura. Nyamwe gakatia igakura ngoro-ini nigetha iganire ri hari ungi nake ururumagia. Exactly. Yes. It happens by the way. You see, riu kogwa I don't see that big deal. Yes. No wega riri muthuri tondu thuna cio ni irathie cingihite muno na social media gathie thukite muno ri no menye ona aria mariaragia na maga comment thini wa page yaku kana wherever kuria cigukorwo ciikiritwo menye imona ni ciana itakinyitie miaka 22 na muthuri we na 56. No tika nucio ni munene muno atugicokaniria nake macokania na mundu na miaka 22 na 56 aciarwo ndi Nairobi. Owe maundu maingi na no roga konu mau akenjera maundu agate ngorwo ni hinya ngoro yakwa ikainama na gugutara wathi andu kaora kono amenya ahiko aiganire ria waguo nuko igani ongire na mwana take ndio social media ri gugutara riu no wega kugia na riri. Yes. Na kauge kidogo tu tofisa tu opara nyari ti bisa njuru you see being your partner. Yes. Na team partner urahithwo kire gwikite ni atiriri is just a public figure. Ndi ndirarorire bisa icio ndirarora wega ndirona nginya opara nyori arahurwa arorete muhiki ucio ri ni ni ti ati ni gwikora acha ni bisa ni to post hurwo bisa. Yes. Ito riu cito riu nake ndio kio no ucio nacokire bisa ni higa riri rikire ndigatha aria mamenye kumanga territory na aria mamenye kana rui aria mahiketio mamenye kana ni mamenye nake kuo sawa na ti kuhithwa ndanti muhithe ezoje tondu no ko maikara makiugaga ati ni muhithe gerege jikarera jira aburu aikono korona mundu to uro bizara kekie we no guikia na ke wa muria kwera tiwe ni mundu rahakire thimu yake na ndamenya no yes arasikia ndio arera jina aburu simukinyire ndio ni aramenya already riu ni undu wari itori akuri no ngi ciaingira uguo hari blogo mweri blogo ucio tondu mundu famous as post uguo ri ciguthiruka ta mwaki wa nyeki. Yes. Ciaginya jina aburu ake atia riu agakuria ni ndona ndakona haria mukinyanitie riu uri urendaga amenye ni ndakimenya ukamuria atia ndagomenya agakonia biza aba gutumira biza icio ria gutumagira na ukamwandikira hau toto photoshop eno nekirite na karangu mekago niki honest niki honest agatia kojera ni toto photoshop ere kono era kia keruru yako ukamwira ni marengera nginya keruru riu ukamuria keruru kiu no atakihana ndona cia mundu muraiu tongera rigana na tha ndona cia mundu muraiu we aure twatha ithatu rucini tikeruru kwina riua kiraiu karuga and do not accept liability. Ukamwira mundu acceptaga liability hari insurance yeri wala insurance do not ona icio azima kwiraga do not accept liability ureke o ma accept ibe wende woke kuga ni ndi muguthire wetekaga ni ona kongo ona ngimugutha mundu na thutha ugakomane ukamwira we we wakinya break tini ndakugutha
Athiriri. Oro ngome mayu. Ate mundu aigetie mbica agacika uko mutandao-ini. Yes. Ciakwa na mundu ungi. Cirathiruka guku na tie mwe igakinyira nyina mburu. Na mwikireta matonyo tofauti na kundu different. Tete mwathiete photoshoot studio. Aza. Na kundu tofauti muthiangite. Ano mundu Malaysia zipa ithe katania guku Photoshop na gwikire ogu. Yes. Muno. Mundu Malaysia. Yes. Nina ngenda kwanza aende tu kwamba guthogothera thayo waku ri haguka na posti akaco mundu ungikorwo thutha muno atoe Kenya ino watho uria urauga riu wathukire njiguaga ni icho million ni icho tonya kunia kuria Sira wanga saiba kira imwaka ndui njiguaga igitwo njurio wega kuoneke horo ciumanite na muthoni na ni maheni ni Photoshop barekire makendia mugunda waku ka wi hau nigetha urigwo ndoka tumia ukenete ona makageria gukwira ndeto icio igire out of context gutire mundu raria nake ukajomberaga atiriri gite na kindu gitagwo mental anguish. Be mental anguish gutire mundu ungi quantify. Umeraga gite na kindu gitagwo mental anguish, trauma, yes, depression, yes. Ugwetaga maundu maria mangi matangithimika. Mogwetaga ha. Tau regwa mutumia ucio igate ni maratuiria. Uri urarikire nyamu icio. Bica icio. Ni maratuiria tondu maiga ni rama cost mundu nginya ki biashara. Yes. Na mundu ucio agitwika ate niwe warikire no itari no korwo he andu mataroi muhiki ucio mena oparanya na ni maramuheaga biashara na ringi mundu ndio rendaga muhiki ucio tuike wa mundu meletagira guoko kugwe kuma ndugithie kugura ringi hau ndugithie kugura no uthio kagure that explains why atumia ni omatige go handu ya-ini athuri magathie site visit ni thajira tiriri Uri kaira tugaka ndira kendaga na uria kana kwaragia na customer relation. Yes, uria kwaragia ona wina namba yako. Yes, inde tiguo na ringi ni ugaikagiria mustari. Yes, okoro no umwe tondu nukihikanetie kana no ukihikanetie na ndio urekatia ni urakenda na ndio huraga biashara nake wetereire one day one time. Yes, ati mundu ucio ni mugakorwo nake hamwe. Yes, ono okoro kamutora na guku macani-ini no mukorwo mwe nake hamwe. Yes, niguo hinda riu good time. Yes, ugacoka ukona bica ikirura guku mena opara ati ni mutumia wake ni partner wake we no uthio kagure hau ringi aza no uthio kagure hau ringi aza owe tuwe kwa ngoro muno. Na ndangiri disappointed no akumenya atiriri kata ndaroka na agaguka ni tondu wa mbica iria aronire kurigana na uria anjaragia kunikatia kuria nikatia kitini ya maji ararega guka ni tondu ni aronire mbica ukwa gwetha mundu ucio uracikirie rera-ini niki. Yes, you have to look for that person. akoni mundu wa contract amuhurage mbica. Yes, no nginya mumwethe. Yes, mumurie mbica irakinyirie ate mitandao-ini. They were supposed to be private photos. Yes, tondu ona raiga I love my privacy. Yes, I love my privacy. Riu ni coka wiki atia na nginya biashara urathi maundu macio urotwarira wakiri akwandikire. Yes, andikaga nginya hau loss of business niguo andikaga loss of business na agaquantify ni loss ya bia ta cigana mental anguish. Yes, wanyita riu akaiga renda ani kwivoko. Yes, apology niguo andikaga kauga public apology na a compensation ya mbeca iria ciurite. Exactly, athi hau ikite ati by the way ukaigua mundu ucio arenda maigite ati marenda ati macompensate milioni 15 15 million. Yes, utongora nyu mwena guo munene ni mburi igiri cia baba wanyu na ti ciaku na ng'ombe imwe we mutire ng'ombe no mburi icio igiri na kamugunda wewe keyboard warrior. Yes, no laptop ukoragwo nayo kana ona ni thimu kana thimu whatever you got. Yes, ukorera thina muno koguo ringi na ringi onde kwenda kimenyerere na riu athuri ciana guku ri Yes, matiana athuri ana guku aca
athuri acio na guku matiana athuri ana guku na guku na kuria by the way maundu macio ni mawakaga muno they work very well ndu na ni metekerie biu mawakaga very well yes guku mwena wana guku ri ugikaigua guo niguo kuhana ri kaingi na ona kaigua kamenya he umwe tari hau no kwiro kurerwe kuo dale ono netago kwa kongi the cosmetic yarero heko no tari hau na guko mati wakaga yes na guko very hard waigua ari kuo ni ukamenyaga ndari kuo ayuko no kwirwo tu no kwirwo eragwo ati angaki ragwo mundu aitinda ekwira agu akacia thiri akacia ikurukire ri we mwira uri oguo tika guthie kugeria mwetia ritho kana weci ati no ugerie ni hiro tani wona gutakire mundu ungimuria na kou ucio gutire ona riu kou ndagukioneka ni araithie wega ucio ndari mundu ungimuria na kou tikiuria kiu yes na guku taragwo nginya ni ciana cia miaka 14 bata ni ikorwo na thimu yeah, passing through hard times. God Mungu akukujia haki. Jordan College of Technology.